Nakon velikog interesovanja koje je kod čitalaca, pre svega roditelja, probudio prevod knjige Ilustrovani ključ za dečije krize, Kreativni centar je uoči Beogradskog sajma knjiga objavio i novu knjigu Ilustrovani ključ za tinejdžerske krize francuskih autorki Anne-Claire Kleindist i Linde Korace. Mi često objavljamo knjige namenjene roditeljima, na svim sajmovima međunarodnim na kojima tragamo za novim knjigama, gledamo šta ima novo iz te oblasti. Moram da kažem da me retko kada nešto tako oduševi i iznenadi kao što je to bio slučaj sa ovim knjigama. One su jednostavno drugačije. Naravno, pozitivna disciplina je metod koji je ugrađen i u neke druge knjige koje smo mi već objavljivali. Međutim, ove knjige su ilustrovane na jednostavan i precizan način, vam govore o onim najbitnijim problemima s kojima se svaki roditelj susreće i daju vam i jasne i precizne instrukcije šta i kako treba da radite. Ilustrovani ključ za tinejdžerske krize je izuzetno pristupačna i vizualno dopadljiva knjiga. Kombinuje pedagogiju sa humorom, a pomoći će i roditeljima i tinejdžerima da se bolje razumeju, da uspostave konstruktivnu komunikaciju i poboljšaju odnos tokom nemirnog doba adolescencije. Na kraju priručnika nalazi se i deo namenjen tinejdžerima – dešifrovanje roditelja. Mislim da je svakom roditelju, pogotovo u kriznim situacijama s tinejdžerima, na primer, koje mogu da budu veoma teške u porodici, da stvore onako dosta tenzije, neophodan taj humor koji vas malo relaksira, pokaže vam da su i svi drugi isti kao vi, da nije to što se vama dešava nešto jedinstveno i nešto što se nikada do sada nije dogodilo, da jednostavno postoji šema u ponašanju i roditelja i dece, tako da vas to malo opusti i učini da kažem, sa malo više optimizma gledate na svoje roditeljstvo. Anne-Claire Kleindist je bila gost Kreativnog centra Francuskog instituta i Beogradskog sajma knjiga na kom je potpisivala svoje knjige, a održala i predavanja za roditelje u Beogradu i Novom Sadu. Publika je na predavanju u Francuskom institutu pod nazivom Kako danas da odgajate srećnu decu i tinejdžere koji žele da sarađuju sa vama imala prilike da čuje više o delotvornim vaspitnim tehnikama o kojima ova majka 4 dece piše u pomenutim priručnicima. Uvijek se trudimo da dovedemo nekog autora čije smo knjige nedavno objavili. Imali smo proteklih godina nekoliko romanopisaca u gostima. Ovog puta nam se učinilo da su knjige zaista toliko privukle pažnju u prvom trenutku da je bilo zgodno što je Anne-Claire pristala da dođe. Francuski institut nas je u tome podržao. L'Institut français était ravi de la proposition. Francuski institut je bio oduševljen predlogom koji je dobio od Kreativnog centra da zajedno pozovemo gospođu Anne-Claire da nam govori o tome na koji način možemo sarađivati sa decom. Radi se o više tačaka do kojih Francuski institut veoma drži. Prva je taj inovativni pristup detetu i tu se na sasvim drugačiji način gradi odnos sa decom. To bi bila prva tačka koja nam je bitna. Projekat Anne-Claire Kleindist se odnosi na jednu vezu koja postoji između knjige i stripa, a isto tako u Francuskom institutu želimo da promovišemo taj sektor koji se odnosi na strip. Takođe je za nas značajno što se ovaj projekat odnosi na decu, tinejdžere i roditelje, a to je upravo publika kojoj se Francuski institut rado obraća. Anne-Claire Kleindist je autorka priručnika za roditelje, klinički psiholog, ekspert za predavanja i kurseve zasnovane na pozitivnoj disciplini. Ona objašnjava sa kojim se problemom najčešće suočavaju njeni klijenti. J'en citerai deux. Il y a Rekla bih da je najčešći problem anksioznost, u Parizu posebno. Današnji život je takav, sve je brzo, sve se brzo odvija. Sama deca su pod velikim pritiskom zbog brzog života i roditelji su pod stresom i za čas se zategnu odnosi između njih. Ti odnosi postanu takvi da prouzrokuju burne reakcije i dođe onda i do sloma i nasilja. Nije lako raditi i popraviti jednu takvu situaciju.
Autorka otkriva zašto smatra da je pozitivna disciplina najbolji pristup. Elle est importante, je dirais, elle est surtout utile. Značajna je zato što je korisna. Radi se o tome da predstavlja jedan razvojni put za roditelje koji je dobar, koji pomaže i koji je ohrabrujući. U suštini je to kao jedna kutija za alat, toolkit, gde možete da pronađete instrumente koji vam pomažu u datoj situaciji i koji je naročito dugoročno dobar. Zapravo je dragocen, a i nisam našla ništa što bi bolje funkcionisalo od toga. Moi, j'ai pas trouvé mieux que ça. Postupci opisani u knjizi mogu se primeniti u građenju odnosa sa svim tinejdžerima, a naročito su pogodni za hipersenzibilne tinejdžere. Les retours qu'on a sont des retours positifs de Reakcija čitalaca je pozitivna, smatraju da su ta iskustva koja su tamo pokazana korisna za njih, nalaze odgovore na neka od svojih pitanja, naročito se prepoznaju u knjizi. Smatram da je dobra i zato što im pomaže da dedramatizuju stvari, jer je knjiga napisana sa humorom i da naprave određeni uzmak kako bi mirne glave razmislili o svemu. Imam poruku za roditelje da im kažem da rade najbolje što mogu, da treba da brinu i o sebi, jer ako se sami osjećaju dobro, mogu da budu i dobri roditelji. Mislim da treba da imaju poverenja u sebe, ali isto tako i da slušaju svoju intuiciju, pa će negde i dospeti. Écoutez vos intuitions, c'est ça le plus important.